teker me kumam mano bedo Moses Chano Punya kumam galari nyimu kana tieke de jaka ita duongi teka dikini shel ame arogame ekoyamo nyinge kede ngame ebedo ichua puoyo nini sana apoyo tek sana omina ngatie opuoyo apoyo lo banga meguo gikara chiel kedango opuoyo me bamina wakisa mekbota eba kumam nyae nyae okay yeah is it so joka na oro penyere be aina tin Moses tieke de no ango abedo MC deno the master what kumam what kabera maido what Uganda bas and mateni abedo kumam what kabera maido what Uganda nyomi onyinga ino ango abe odia mako kabera maido nilo bere kede jower jogo iwere ame bina alem tiesek alobere amelem tie diere wana tima dio kana be oribo gi karachiel manda be Idwanwa FM wana ribo jogo maro bino buli chengar dachiel achiel so wek bera maybe to yamona be tio Idwanwa FM anga bedo presenter one of the presenters mano Idwanwa FM 102.9 radio this is MC Day no the master iwinyo kiyambe okanga tie mitongali kano tieke de mano MC Day no MC Day the Idwanwa FM the sure man confirm so yame ber ngata mitin tie neno dano achiel kom jo Idwanwa FM Chinyatin yom itek jotwal Meria makin kede jo ame ribo Dwanwa lobo ame kodere kede wakabera chia papat chemongo district ya chia papat aliyo bedo kabera maido otie kede jo papat yoko kano ame udo tie neno wa kubere kede wa maro programs wa amedo mene ungeno be yateni kabera maido Kuma music is now somewhere we are also somewhere as we talk now we are trying with all our level best to make sure that in future we must achieve our dreams. Ometobo chop chikerewa amo ikereme timo. Da sa metini wana yamo kireni watu tie inyom adi roka ame unge iber timere iber da kedegen tindi ni bino ye kedejo apart akwa bere timere iber aneno wele watie da YouTube no wele tie iber tual okay opoyo teka dikiri chel bado bedo MC Deno Idwanwa FM ame udo tiekere kane opoyo riamakin kedi sana apoyo tual